Dobrodošli, pratite emisiju Infolo Utisak. Nalazimo se u etnokompleksu Sunčana reka i razgovaramo sa vlasnikom i idejnim tvorcem ovog etnosela, Zoranom Mirkovićem. Dobroveče i hvala vam najlepše što ste nam otvorili vrata vašeg doma i što pristajete da govorite za našu emisiju. Dobroveče, pre svega živeli. Živeli. Dobrodošli, ništa bolje bez vas malo, našli. ništa bez ove naše šljivovice. Ništa malo, bez. tako. Ako se slažete, ja bih sa vama razgovarala od vaših početaka u biznisu. Ako sam dobro informisana, vi ste počeli vaš privatni biznis koji nema apsolutno nikakve veze ni sa turizmom, ni sa ugostiteljstvom, u nekim starijim tinejdžerskim danima, ako tako mogu da kažem, sa nekih 20 godina, je li tako? Pre svega htio bih da vam se zahvalim što ste došli da ovdje u etno selo Sunčana reka, da snimite emisiju. Ja sam gledao nekoliko vaših emisija, prelepe su, od značaja su za naš grad i jedno veliko hvala. U ime moje porodice i etno sela Sunčana reka. Tačno je. Ja sam, znate kako, kad sam bio mlad pa sam bio malo i nestašan. Tako je to vreme bilo, znate. Tata me moj poslao u vojsku 19,5 godina. Ajde ti, kaže, u vojsku, tamo će, kad dođeš iz vojske ti ćeš biti druga ličnost. Tako da sam se ja vratio, pravo da vam kažem, 21 godinu sam već imao, ili 21,5, a već sam bio služio vojsku. Počeo sam da radim malo kod mog tate tamo u fabrici auto-traktorskih kočnica. Nije to nešto dugo trajalo. Našao mi je lijep posao, pošto je on bio jedan od osnivača bivšeg faka. Evo, koristim priliku da pozdravim sve žive fakovce, pošto sam ja jedno vreme proveo tamo. Radio sam tamo, pisao sam kao poenter koliko je ko zavario u toj brigadi gdje moj tata bio poslovođa. A moj pokojni stric Marko Mirković, koji je živeo u Staroj Pazovi i bio je jedan ugledan zanatlija tamo zaista, je imao dobar posao u Staroj Pazovi. Jedne večeri ja dođem kući i kažem roditeljima, oni već bili zaspali, i to je malo onako ideja sazrela u meni. Ja kažem, ja idem u Staru Pazovu da otvorim radnju. Moja majka ustala iz kreveta, kaže, sine, šta je tebi, kaže, kako ti jedva ti tek te zaposlio, smiri se, kakva ti Stara Pazova. Uglavnom da skrati priču, i zaista sam otišao i otvorio sam privatnu radnju u Staroj Pazovi. Tada je bilo vreme kada je zanatstvo tek počelo da živi na našim prostorima. Još je bio stari sistem, stara Jugoslavija, koja je inače bila dobra zemlja. Svi mi koji smo živjeli u njoj možemo se sećati po najboljem, bar mene što se tiče. I tako, tu sam radio 3 godine sa jednim dobrim uspehom, mogu da kažem da sam ostvarivao dobre rezultate. Imao sam jednu proizvodnju. Bila je u pitanju metaloplastičarska radnja. Jeste, bravo, živjeli, bravo. Još jednom. Nisam znao da ste tako informisani. Prijatno ste me iznenadili. I kažem, eto tako, to su bili moji početci u poslu. Praktično radio sam nekoliko mjeseci u društvenom sektoru, a ostalo svoj radni vek sam proveo u privatnom poslu. Inače sam i u penziji od prošle nove godine. Od prošle godine u penziji. I kako se osjećate kao? Vi koji dan niste u penziji? Da vam kažem, meni se zalomilo. Ja kako koja godina, ja sve više radim. Sve više radite, da vam kažem. Iskreno vam kažem, sve više radim. Eto. Ali imam utisak da vam taj rad prija. Ma, naravno. Nije u negaciji. Ne, naprotiv. Gledajte, mada ja bih znao da se organizujem. Ja kažem moje deci, mom sinu koji je direktor sad ovdje i ćerki Ružici, ona vodi Koštanu tamo i fashion store, te naše radnje. Kažem, deco, ako vi hoćete mene pošaljite u penziju sutra, meni to ne smeta. Ja bih vrlo dobro znao da se organizujem. Pravo da vam kažem, volim prirodu, volim ovu reku, obožavam Drinu. Ovdje ima toliko sadržaja da bi ja sebi svakodnevno našao zabavu i ovdje. Plus imamo jednu lepu kuću u starom gradu u Trebinju. I onda često idem u Trebinje, ono je vrlo dobro pozicionirano, najljepši srpski grad, jedini srpski mediteranski grad, Dubrovnik 22 km do Dubrovnika, 30 do Herceg Novog. Tako da, samo to da kažem,
Plus, znao bi ja da uživam na druge načine. Ne bi mi bilo teško da ne radim, pravda. Da ne radite, ali Ne. Našao bi ja sebi za animaciju. Možda bi vas zamolio da nađete neki posao sa vama, da idem da snimam. Ili nešto. Ili samo kažite. Ili tako nešto. Kad odete u penziju. Znate kad čovjek ide u penziju, onda kad prestane da misli o poslu, kad prestane da čita, kad prestane da... Sve dok radi mozak, radi i telo. Tako je, ja imam utisak da vi nikad nećete otići u penziju. Pa dobro, vidjet ćemo. Klasičnu penziju. Vidjet ćemo. Opet ću da se pozovem na informisanost svoju. Vi ste, koliko sam ja informisana, uvek radili više poslova u isto vreme. Pa ste onda jedno vreme imali kafić u Loznici, kafanu u Tršiću, bavili se ugostiteljstvom, imali tekstilne radnje, prodavnice u Loznici, pa čak nešto ste imali u Beogradu i u Šapcu, ali tako? Jeste, tačno je. Bravo, čestitam za informacije, pravi ste novinar, vidjelo se. Hvala. Da vam kažem, uvijek znate kako se vreme mijenjalo, tako sam si ja prilagođavao. Naučio sam da zarađujem, pa sam tražio načine kako bi održavao taj neki svoj nivo zarade. I ja i porodica. Naravno, ja ništa ne bi uradio prez moje pokojne Dobrinke koja se preselila pre 3 godine. Nas dvoje smo to zajedno tako radili i stvarali. Eto, došlo je do nekog nivoa koji je sad prepoznatljiv. Radili smo uvijek više poslova, tačno. Kad sam se vratio iz Stare Pazove u Loznicu, tada sam otvorili smo obuću. Mislim da smo imali 1, 2, 3 hamburgerije, bižuteriju. To je bio jedan možda period. Pa bilo je perioda kada smo imali, u glavnoj našoj ulici, pešačkoj zoni, došlo je do promjena. Društveni lokali su se polako prodavali, imućni ljudi su kupovali, a ja sam tada i moja supruga smo, Boga mi, ušli u prvih 6-7 lokala. Mislim da smo imali 7 radnji u pešačkoj zoni, gdje smo prodavali i dan danas Koštana postoji, kao što sami znate, i sada ima 3 prodavnice koje su u sklopu Koštani i 1 u Bijeljini. Ali kažem, prilagođavali smo se, pa smo imali ovako prodavnice obuće, dečjeg tekstila i ovaj fashion store tamo koji već i on ne znam koliko 20 godina posluje, gdje smo prodavali taj italijanski tekstil i malo bolju obuću i tako. I bilo je perioda kada sam imao, ja sad ne bi mogao, verujte da ne bi mogao da pobrojim, prodavnice i lokale i šta smo ja i moja supruga otvarali i zatvarali, iskreno da bude. Bilo je takvih radnji u Pašićevoj i tako dalje, sad ne bi mogao svega ni da se setim, ali u svakom slučaju činjenica je da sam uvijek više radio od prosječnog sugrađanina svog ovde. Eto, to je tako jeste. Tačno. I bilo je perioda kad sam imao i kafić, koga sam otvorio 1993. godine. To je znači bilo i vreme onih sankcija nad našom zemljom, pa mogu reći sljedeće. Taj moj kafić je tako radio, stvarno je dobro radio, moram da kažem, ajde ne kažem najbolje, ali ponajbolje u gradu. A mogu vam reći, moj kum koji je čuveni fudbaler, koji je sad trener u Japanu, Mihajlo Petrović, Vlajko poznatiji, koji ima i najbolju fudbalsku karijeru, a i trenersku u Loznici. On je tada igrao za Šturm iz Graca i došao je baš u to vreme sankcija, nikad neću zaboraviti. A ono ispred tog mog kafića, tadašnjeg Arkade, ne zna se da li je punije ili unutra ili napolju. Mogu slobodno reći oko 500 dece, tu omladine je bilo oko lokala i tako. On kaže, kume, ako su sankcije u Srbiji, u Austriji su, kaže, trostruke sankcije, kaže. I tako, eto, tako, radilo se, jeste, tako je. Imao sam, tačno je, i kafanu u Tršiću, zvali smo je Vukovi Vajati, koja je isto lijepo radila, pa onda sam došao u situaciju i ona kafana Evropa sadašnja je bila isto u mom vlasništvu, dole ispod suda, sticajem okolnosti, došlo je tada do tih 2008. došli su ti problemi na svjetskom nivou, kriza ta svjetska, tako da se i mi smo to osjetili, bio sam prinuđen da prodam taj restoran, ali eto, volja Božja, sve smo to nekako pregrmeli, guramo i sve je to sada kako treba. Očigledno da jeste. Pa eto. A kažite mi, kako ste vi uopšte došli na ideju da izgradite ovako nešto? Kada ste shvatili da želite da se povučete iz ugostiteljstva, iz trgovine i da želite da se bavite ovako nešto? Gledajte, eto, ja znači ugostiteljstvo sam se bavio od 1992. godine, praktično od kako sam imao kafić. Imao sam jedno vreme, mislim, 3 ili 4 hamburgerije u gradu, onda
restorančić i tako dalje, onda taj restoran u Vukovoj Vajati, a praktično može se reći da sam ja radim u ugostiteljstvu od 92. ili 93. godine kada smo otvorili kafić Arkade. Ali, znate šta, da bi se sagradila ova Sunčana Reka, to ne bi moglo bez jedne velike ljubavi, znate. Ljubavi koja je nesvakidašnja. Jedna ljubav prema reci, prema prirodi, prema reci Drini. Evo, kažem vam ja, sada imam 65-66 godina. Htio sam da prikrijem jedno 66 od pre mjesec dana. Gledajte, dolazim od 7. razreda osnovne škole na ovu plažu koja je neposredno ovdje iznad Sunčane Reke. Mi je zovemo kamp. Pošto je ovo naselje se zove kamp zbog kampa koji je bio tu pre više godina u staroj Jugoslaviji i koji je zaista bio najljepši kamp od Beograda možda do mora. Tako da sam ja od najranije mladosti počeo da dolazim na reku Drinu, da se kupam na nekoliko stotina metara odavde i onda jedna velika ljubav ka reci. Stalno sam sanjao o tome, eto, kako ste vi već preneli da ste imate informaciju od vašeg kolega Gorana, da sam ja govorio o ovoj Sunčanoj reci, da vas je podsjetio, ja sam eto zaboravio te neke detalje, čak kad nije bilo ništa ovdje na Sunčanoj reci, da ću ja to sagraditi, da će biti nešto tako. I eto, to je polako, korak po korak i došlo do toga. Znači, iz jedne velike ljubavi prema reci Drini, pojavilo se prvo da kupim jednu kuću gore u ovom kamp naselju. Tada sam bio najsretniji čovjek na svijetu. Kada sam došao u situaciju da kupim na samoj obali kuću, toliko sam bio radostan, neopisivo moram reći. Tu sam kuću prije nekoliko godina poklonio svoje sestri. Samo imam jednu sestru pa sam njoj poklonio tu kuću. Eto. A onda sam ovdje kupio na Sunčanoj reci, kupio sam možda 3 hektara zemlje, ne toliko, možda ni toliko, 2,5 hektara zemlje i sagradio sam tamo na jednom delu restorančić, nekoliko soba za prenoćište, koral, pošto ja za konje, pošto sam konje držao i u Loznici, u Karađorđevoj ulici, uvijek sam imao po 4-5 konja i to mi je jedna od većih životnih radosti. Bila, moji su poreklom iz Kozjaka, sela Kozjaka i kod mene u štali, kod mog dede pokojnog Pantelije, uvijek je bilo po nekoliko konja. Tako da kad sam ja došao u situaciju da u nekim godinama imam svog konja, jednu kobilu Lizu i 2 konja sam tad kupio, ja sam bio baš sretan. Znači, tako da sam i prebacio te svoje konje na Sunčanu reku i eto, krenuli smo skromno od te možda 2,5 hektara kafane, nekoliko kuće za prenoćište, parkinga i malo po malo mogu da kažem da se etno selo Sunčana reka sada prostire na 8 hektara zemljišta, da imamo u ovom trenutku 117 ležaja, da je u toku gradnja Dobrinkinog konaka, gdje će biti još, boga mi, jedno 60 ležaja, trebali bi u toku godine da završimo i te radove. I eto, Sunčana reka je to sada kako vama izgleda kad dođete sa strane, eto, koliko vidim po ljudima, da se velikoj većini ljudi dopada. Tako je. Kažete, počeli smo skromno sa 2,5 hektara. Pa jeste, toliko je bilo. Kažite mi, kad ste počeli, imali ste naravno viziju kako bi to nešto trebalo da izgleda. Da li ste u tim trenucima mogli da pretpostavite da će sa 2,5 hektara da se proširi na 8 hektara, da će da se proširi na sve ove kućice, na crkvu, da će uopšte da se toliko proširi cijelo ovo imanje? Jesam, pravo da vam kažem. Ja, znate šta, kad sam sad kad bi taj izvadio urbanistički plan na ta 2,5 hektara, ja sam odmah zamislio gdje šta treba da bude. I mogu vam reći da je to u suštini, kažem sad argumentovano, pojavljivali su se ovdje razni arhitekti, pojavile se 3 arhitekata jedne nedelje, ja sam čitao novine tamo. Ja obično budem, znate kako, vrlo bi teško podneo ovaj posao kad bi morao stalno da budem obučen kako dolikuje. Jednostavno ne mogu. I onda ja nekad odem malo u štalu, nekad u čamac, nekad ovo, nekad ono, tako. I onda, tako čitao sam novine tu u onim, što kaže, kratkim pantalonama, ja slušam razgovor nekih ljudi, ja nisam znao ko su oni. Oni razgovaraju sa mojim tadašnjim kuvarom Meckom i pitaju, pa kaže, ko je sve osmislio? I onda kaže, evo ovaj kaže ovo što čita novine. I oni priđu i onda smo napravili kontakt. Oni su mi, ja sam jedan bio od prvi koji sam znao da će Kusturica sagraditi Andrić grad. Jer su meni rekli, pokazali, prvo su mi pitali, otišao sam s njima da prošetam i kako sam ja zamislio gdje će šta da bude. I onda su mi svi pružili ruku, kaže, čestitam.
Kaže, nemate ni jednu grešku. Kaže, imate grešku, kaže, prozore treba da zatvorite na kuhinji, a ja nisam imao dovoljno novca tada da sve baš uradim. Pa rekao bih, ja nemam dovoljno novca. I eto, tad su oni rekli da će se graditi taj Andrić grad i da ovo ovdje Sunčana Reka apsolutno se uklapa u jedan mnogo značajniji projekat, što i jeste, naravno, Andrić grad je nešto što je velelepno, što je lepo, prelepo. Moramo reći, recimo, za etno selo Stanišić, na primjer, i ono je, šta smo mi, jedna mrvica za etno selo Stanišić. Lepo je da ima takvih objekata, a ima ih puno u našoj okolini. Sve je ovdje prelepo, da ne nabrajamo od Tršića, Banje Koviljače, Loznice. Toliko ima lepih mjesta i objekata da, eto, polako se otkriva naš kraj za turizam, počev od Krupnja pa ovamo, da ima mnogo lepih objekata, manastira puno i tako. Mi imamo tu različitih ponuda, imamo jednu manastirsku, na primjer, ponudu sa obilaskom manastira. Ovdje kod nas i u Republici Srpskoj. Kad smo sad kod seoskog turizma i kod uopšte etno kompleksa, primećujemo da se poslednjih godina uopšte turizam razvija, turistička grana se razvija u tom smeru, ka seoskom turizmu i ka etno selima. Da li mislite da taj trend rasta prati i etno selo Sunčana Reka? Pa znate kako, znate šta ja mislim, iskreno da vam kažem, a opet kažem, pošto sam upoznao dosta tih ljudi, puno tih ljudi, evo ako govorimo o reci Drini, upravo zbog Sunčane Reke su otvorili svoj neki objekat. Manji ili veći. Ima takvih objekata, budite sigurni 30 do 50. Prolazeći pored Sunčane Reke, oni su vidjeli da tu cirkuliše neka količina naroda, da šta se tu događa i tako dalje. I mnoge stvari su prepisivali od nas. Meni to ništa ne smeta da vam kaže. Bitno je da krene što više ljudi ka Loznici, Banji Koviljači, Tršiću, Krupnju, ovom našem delu, Malom Zvorniku, Ljubovi. Znate, to su dobre stvari. Ali svakako, znate kako postoje ljudi, ja spadam u tu grupu ljudi gdje mi je prijatan boravak u prirodi, gdje su objekti koji su sagrađeni od drveta, cigle, kamena, a ima ljudi koji vole drugi vid objekata i drugi vid zabave. Oni hrle ka objektima, hotelima gdje je staklo, mermer, aluminijum i tako, znate. E sad, ima i takvih, a možda više, ako me već pitate, konkretno, pretpostavljam da ima više ljudi koji se kreću ka prirodi, ka seoskom turizmu, ka ovakvim objektima. Eto, to... Ja se slažem sa vama. Posebno u ovih, ajmo reći, 2-3 godine dok nam je trajala korona i sva ova zatvaranja, pa nismo mogli ni na more, nismo mogli da izađemo iz zemlje. Mislim da se baš u tim periodima i seoski turizam toliko i raširio, proširio. Prosto ušao je u krv ljudima. Apsolutno ste u pravu. Svako što kaže naš narod, svako zlo ima i svoje dobro. Tako je. Korona, koliko god da je bila zlo, evo ja vam sad mogu reći da je toliko napredila reku Drinu, ona je bila potpuno neotkrivena za širi, ovako, za Srbiju. Znali smo mi ovdje koji smo, gajili smo ljubav ka njoj, međutim da ljudi kad su vidjeli da nemaju gde, tražili su ovakve objekte. Evo ja vam sad kažem argumentovano. Ovdje od Banje Koviljače, ovdje gdje smo mi, pa do Bajine bašte, pa na prste jedne ruke možete naći neki slobodan plac, a pričamo samo pored reke Drine. Sve to pokupovano, ljudi grade, vikendice, turističke objekte, tako da je to jako dobro i stvarno mislim da je korona dosta unapredila turizam u Srbiji. 100% ste upravo. Počeo da otkrivamo svoju zemlju. Jeste, plus moram da istaknem nešto što je mnogo značajno i evo i da se zahvalim u ime svih ljudi koji se bave turizmom i u svoje naravno ime, ovi vaučeri su puno pomogli razvoju turizma u Srbiji. I državi, i ministarstvo turizma, i predsjedniku, i ministarki turizma, to je jedan jako dobar korak. Mnogo ljudi koristi te vaučere i taj novac se opet vrati našoj državi. To je isto velika pomoć bila i pomogla razvoju. Vi radite sa vaučerima? Radimo sa vaučerima i imamo značajan broj ljudi koji dođe i preko vaučera. Da, i preko vaučera. Jeste. Rekao smo da se kompleks prostire na 8 kvadratnih metara, odnosno hektara, pardon. U okviru kompleksa se nalaze, sad, ajde da probamo da nabrojimo sve, ja ću pokušati, vi mi pomozite. Tereni za tenis, košarku, odbojku, fudbal, pa imamo stenu za penjanje. Veštačku stenu, vežbalište u prirodi, streličarstvo lukom i strelom, jahanje,
vožnju biciklima, vožnju kvadrovima pored reke Drine, vožnju čamcem. Imamo mi u ponudi jednu vrlo dobru ponudu, vožnju brodićem ili splavom Zvorničkim jezerom. Mi imamo naš splavi brodić i često vozimo takve grupe gdje ta vožnja traje od sat do 3 sata. Na primjer, ako dolaze nam na značajne kompanije, predstavnici menadžmenta, Ideje, Mercatora, Coca-Cola. Imate i biznis salu, tako da moguće... Da, i biznis salu. Eto, ali kažem, ima takvih ponude. Imamo naravno i biznis salu koja nam dosta pomaže u tom poslu. Eto, ne znam od tih sadržaja što se tiče sporta. Mogu reći ovako da što se tiče rekreativno, sportsko, avanturističko, adrenalinskog turizma, siguran sam da spadamo u sam vrh u Srbiji, ako nismo i najbolji. To argumentovano kažem. Znate, lako je reći, ja sam 2 puta bio zamoljen da govorim jednom na sajmu turizma u Beogradu, a drugi put na sajmu turizma u Novom Sadu. Upravo toj vrsti turizma. I onda, znate kako, svi su oni govorili, na primjer, direktor turističke organizacije Vojvodine, Kruševca. Oni su svi govorili, znate, u Kruševcu mi imamo predispozicije za to, pa treba u ratu. Izvoj da treba. A onda ja kad sam govorio, ja rekao, ovo sve što vam kažem, mi to izvodimo, znate, stvarno tako jeste. Tako da ima tu dosta tih naših ponuda koje su aktivne i sa sigurnošću ih izvodimo. I spremni smo za svaki vid tog turizma. Naprimjer, prošle jeseni je bila Sberbanka, direktori, taj njihov menadžment, pa kaže, mi smo, sve smo, ja kažem, pa da vas vozimo niz Drinu, pa kaže, bili smo na raftingu 5 puta, pa što god sam pomenuo, pa rekao, smislit ću ja vama nešto. Dolijat ću vam. I onda je krajnji dogovor bio ovakav, ovdje iznad Sunčane reke se nalazi KM na obronku Gučeva, visina je 611 metara, a Gučevo je visoko 779 metara, znači blizu vrha Gučeva. Onda sam ja njima smislio pešačanje sa vodičem do gore, pa su se spustali konopcem iz jednu stenu, a u podnožju je jedan potok divan, koji se zove Studenac. I onda dole smo im pekli jagnje i prase, i sir i kajmak, i čekoj violista i harmonikaše, tako da smo njima naše žice, eto, da i oni budu zadovoljni. Znači, svi su zadovoljni, nema nezadovoljnog. Pa da vam kažem, znate kako, svako kad radi svoj posao, treba da gleda da oni koji su korisnici njegovih usluga budu zadovoljni. Nikad se ne razmišlja o novcu. Ako neko radi posao, jedno razmišlja koliko ću da zaradim, nema tu ni uspeha ništa. Ja bi uvijek pristao da samo neko kaže dobro je bilo, zadovoljan sam, ništa ne moram da zaradim, ako treba da doplatim. Ali iskreno vam kažem to. Znači, nije sve u novcu, znate. Spomenuli ste uzgajanje konja, vi ovdje uzgajate konje, magarce, paunove. Imamo pravo malu farmicu, bravo. Imamo 7-8 konja, 7-8 magaraca otprilike, paunove, guske, patke, morke, zečeve, ne znam, pravu farmu, znate. Dolazi dosta dece iz tih većih gradova i tim povodom. Ili da projašu malog ponija, ili da vide... Pa deca iz gradova se prvi put susrećuju. Tako je. Ima dece iz velikih gradova koji nikad nisu vidjeli konja, ali verujete to, eto. Ja sam sreo, nikad neću zaboraviti jednog gospodina iz Beograda, iz Majovine ulice. On imao tada možda 25-6 godina. I tako sedeo sa mnom, želeo da se upozna sa mnom. Hajde, rekao, izvolite. I mi malo tako kroz razgovor on kaže, da li vi meni verujete, sedeli smo dole na obali, da ja prvi put u svom životu prisustvujem zalasku sunca. Molim, rekao, pa kaže, zaista je tako. Jer on čovjek žive uz Majovinoj ulici u Beogradu. Studirao, išao u školu, uveče izađe, kad izađe ono su svetla upaljena, nije imao priliku, puno je učio, nije imao priliku da ide u prirodu i eto u 25. godini prvi put prisustvovao zalasku sunca. Eto, i svakakvih situacija ima i tako, svakakvih životnih puteva, što kažem. Spomenuli smo i crkvu, to je crkva Sretenja Gospodnjeg. Jeste, posvećena Sretenja Gospodnje. Sagrađena je 2013. godine. Znate kako, prvo sam, pošto su moji iz Kozjaka, tamo od mog tate sam nasledio hektar zemlje. I ja sam predlagao crkvi u Kozjaku da razgovaraju s vladikom tamo, da ja pomognem isto, da poklonim crkvi taj hektar zemlje. Htio sam da ostavim samo meni jedan placić od 5 ari, da budem tu u crkvu. Pošto eto volim da budem blizu crkve, Gospod me pogledao i ovdje, tako da evo vidite i sami, da iz svoje sobe ne spavam, svako jutro gledam u crkvu, da ne kažem svakog, ali maltene svakog dana idem u crkvu i pomolim se Gospodu. Svako ima neko svoje zadovoljstvo, a to je meni jedno veliko zadovoljstvo, pravo da vam kažem.
I onda nije to prihvaćeno i onda smo, eto, tražio sam blagoslov i ja nisam bio sam ktitor, ktitor je bio i Zoran Mitrović, moj komšija ovdje, jedan od nas dvojica smo sagradili crkvu i predali smo u ruke Srpske pravoslavne crkve. Naša crkva pripada crkvenoj opštini Banja Koviljača, nadležan je naš sadašnji namjesnik, otac Dragan Bajić, sa kojim smo mi ovdje prezadovoljni, i ja i moje komšije. Znači, crkva pripada crkvenoj opštini Banja Koviljača, eparhiji Šabačkoj. Eto. Tako da su uredna bogosluženja, sve što se događa u jednoj crkvi, svi ti crkveni verski obredi su i ovdje. Mogu da kažem da je izuzetno posećena, da ne bi smio da kažem, ali sa sigurnošću tvrdim da ova crkva ima jedan veliki prihod, s obzirom da naroda puno dolazi i puno ljudi posećuje. Hteo bih da istaknem da u okviru crkve ja sam bio drug od detinjstva sa Jovanom Jelenkovim, koji se kasnije zamonašio pre 30 godina, a inače jadan je preminuo od korone. Nije bio mišljenja da korona postoji i kad ga je dohvatilo, kad je uzelo maha, on je se obratio lekaru, ali je bilo kasno. Nažalost, preminuo je pre 2 godine. S obzirom da smo bili drugari od ranog detinjstva, on je već dugo godina, tad je bio iguman manastira u Crnoj Reci, on je poklonio čestice moštiju ovdje za 5 svetaca. Tako da mnogi vernici dolaze zbog toga. Imamo čestice moštiju Svetog Petra Koriškog, Svete Petke, jer naš narod je, to posebno ističem, slab prema Svetoj Petci. Kažu se da je poreklo pravoslavka, čak Srpkinja, Svetog Mojsija Optinskog, Svete Hristine i Svetog Sevastijana. Tako da, eto, i to su neki razlozi koji verovatno privlače ljude da dođu, da se pomole i tako. Imamo jedan vrlo dobar crkveni život, da vam kažem. Evo, sada crkva slavi, evo, pozivam vas ovom prilikom da dođete, da budete naši gosti Svetine Gospodnje, to je za 15 dana. Kod nas nije to situacija da slavi samo jedan domaćin, nego koliko god ko može, dovoljno neko da donese flašu piva, a kaže ja želim da učestvujem u slavi. Tako da smo nekako malo posebna i karakteristična ta verska zajednica mala. Posle svake liturgije, oni koji dođu jednom kod nas na liturgiju, uvek se ostaje. Tu smo sagradili preko puta crkve, kao što ste vidjeli, gostoprimnicu, gdje se mi uvek ostanemo posle. Tu uvek se popije kafica, rakija, malo se porazgovara. Tako je bilo i u staro vreme, znate. Tad se ljudi dogovarali ko će kome da ore njivu, ko će kome da ide na mobu, tako. Tako da, eto, naša crkva s ponosom, kažem, da je baš onako jedna crkva za primjer iz svih uglova. I lepa vam je crkva. Lepa je. Jako je lepa. Lepa je, pravo da vam kažem. Eto i to, ja sam malo na svoj način, recimo tamo u Andrić gradu pomenuo sam, Kusturica je sagradio crkvu, a ja sam merio, ona je 27 metara od Drine, a ova naša ovdje je samo 7 metara od reke Drine. Znači nikad niko neće, pretpostavljam, sagraditi crkvu da bude samo 7 metara od reke Drine. A znate kako, i to me možda Gospod doveo, znate. Nisam ja možda ovdje zbog sunčane reke, nego upravo iz tih razloga da se tu sagradi crkva i da se pomoli. I ja sam ponekad dam parastos narodu koji je nastradao u reci Drini, a takvih je mnogo. Zamislite, samo Prvi svjetski rat je počeo upravo negdje na ovim predelima, gdje je naš kaplar Vuković iz Komirića iz Osečine ispalio prvi hitac, pogodivši austrougarskog kapetana u čelu za vreme smotre, i to je bio prvi hitac u Prvom svjetskom ratu. A onda ovdje kad bi se čulo od meštana razne priče, mnogo je naroda izginulo u reci Drini. Tako da i crkva verovatno je iz tih razloga kako bi se pomoli za spokoj duše tog naroda koji je tu nastradao. Vojnika i srpskih i austrougarskih i ko zna kakvih kroz vekove već. Malo pre smo spomenuli Novosadski sajam. Ako se ne varam, 2016. godine na Novosadskom sajmu ste dobili 3 zlatne medalje i to je u istoriji tog sajma prvi put se desila situacija da jedno preduzeće, firma ili etno kompleks ili kako god da nazovemo dobije 3 zlatne medalje. Pa jesmo, dobili smo. Pravo da vam kažem, puno ima tih nagrada koje smo dobili. Ponosan sam na to. Hoću da kažem da sam ja zaslužan kao i sve moje kolege. Ništa nisam više od njih. Svi smo mi tu jedan deo tima, radimo zajedno. Ništa ja ne mogu bez njih, niti oni bez mene.
Tako da te sve nagrade koje smo mi dobili u međuvremenu, znači postojimo od 29. septembra 2008. godine, su zajedničke nagrade, a puno ih ima. Ponosan sam i na te nagrade, ponosan sam na nagradu od kapetan Mišinog zdanja, na nagradu od grada Loznice, na nagradu prošle godine smo dobili, ne, pretprošle godine smo bili proglašeni, dobili smo turistički cvet, najveću nagradu turizmu u Srbiji i tako, eto, tako da ima puno tih priznanja koja su nam draga i značajna. Kažite mi kako dajete imena ovim vašim kućicama, valjatima, kako ih nazivate? Po čemu? Znamo da jedna nosi, jedan ceo deo nosi naziv Robert De Niro, je li tako? Ili samo De Niro? Jeste, Robert De Niro, jedno naselje se zove Robert De Niro, drugo naselje se zove Studenac. Naselje Studenac je dobilo ime po seoskom izvoru, koga sam već pomenuo gore, ovdje u Gornjoj Koviljači iznad Sunčane reke, taj izvor, pa smo dali ime Studenac. A Robert De Niro je vrlo interesantna, ali istinita priča, da znate. Još je živ Radovan Gajić, ovi svi Lozničani stariji ga znaju kao šerif, čovjek koji tu ima vikendicu, među prvim ljudima koji je sagradio vikendicu u ovom našem naselju. I jedne godine, reći vam tačan podatak, Robert De Niro je 1967. godine tadašnju staru Jugoslaviju proputovao autostopom, a svojoj prvoj ćerci dao ime Drina. Ne znam da li znate to. Dao ime Drina, a ovaj moj Radovan Gajić, šerif zvani, mi je svedočio više puta pre nego što sam dao to ime, da je Roberta De Nira negdje našao u kukuruzu, da li baš da je Sunčana reka ili vamo ili tamo, kako je spavao u šatoru. I da ga je prepoznao kasnije, ne znam poslije koliko godina, kad je shvatio da je to u stvari bio Robert De Niro. To je bio jedan tinejdžer mladi. Tako da smo dali ime Robert De Niro. Probali smo, ja i moja Dobrinka, moja pokojna supruga, ona je bila profesor engleskog, više puta smo mu pisali da pitamo. Ne bi smjeli da damo ime. Ali dali smo neko pa šta bude, eto. A gledao sam Roberta De Nira u jednoj emisiji, možda je neko to sigurno i zapazio, kada je predsjednik Srbije bio Boris Tadić i gost u Americi, kad je Robert De Niro rekao kako obožava Srbe, što se pokazuje kroz jedno veliko navijanje i simpatiju prema našem Novaku Đokoviću, a kaže možda sam ja poreklom Srbin. Doslovce tako, eto. Tako da su ta dva. A imena kućica su dobile ti prvi objekti i svi ostali sada, znate. Svi su dobili ime po mojim kolegama. Kako je ko? Prvo su dobile imena kućice po imenima koleginica iz naše obuće tamo Koštane. Pa ide tamo Plavuša, Goca Džin, Kristina, Mari, Caca, sve te koje su tada radile. Kako smo se mi polako širili, dolazile su nove kolege, ali niko ovdje nema, da vam kažem, svi ovi koji rade, bilo u Koštani, bilo ovdje. Pa ja mislim da nema niko da je ispod 7, 8, 10 godina i tako dalje. U Koštani ima Slavica Plavuša, koja je, eto, njeno ime kućice prve, ona radi 30 godina. Koliko postoji Koštana, toliko i ona. Da. Eto, tako su dobijaju imena, tako sad je u Konaku, Dobrinkin Konak je dobio po mojoj Dobrinki koja se preselila prije 3,5 godine, ali isto sobe dobija imena, eto baš tako, po svim kolegama. Pa sad došla na red jedna Suzana koja radi dan danas kod nas, a ja sam gradio u sebi garažu, kod Suza ti moraš ako ići na garažu. Nemojte kaži na garažu. I tako, eto. I nismo na garažu, ne veze. Ova gdje ja živim se zove Trebinje, vidjeli ste? Da. Trebinje, zato već sam objasnio, smatram najlepšim srpskim gradom. Tamo sam kupio kuću. Pošao sam da tražim poreklo mojih Mirkovića, jer smo Hercegovci. I kad sam ušao u Trebinje, to je bio prvi moj kontakt sa tim gradom, toliko sam se oduševio i eto, volja Božja, kupio sam kuću tamo u starom gradu, odmah pored muzeja i rado odlazim u taj grad. Prelep je grad, da. Yes. Kad smo već kod kolega, kakvi ste vi kao pretpostavljeni kao šef? Jeste autoritet ili kakav odnos imate sa svojim zaposlenim? Pa znate kako, to vi njih treba da pitate. Ja znam da budem i strog. Ali eto vidite koliko godina smo tu zajedno i funkcionišemo, rekao sam već podatke, da dugi niz godina su ovdje, da smo, ja puno držim do toga, iskreno da vam kažem. Ja ih smatram kao svoju najbližu porodicu, a i oni mene, siguran sam. Ja ovdje uživam kao bubreg u loju, ako me verujete. Evo ovdje da ja sada, vidite, od mog restorana ima 200-300 metara. Ma svaku sekundu oni će meni doneti bilo što da treba. Da, ima Boga mi nahodali smo se. Pa eto kažem, tako da odnos je prisan, gajim jedne porodične odnose, bliske porodice i mnogo sam ponosan na to. I sve ih volim i obožavam, pravo da vam kažem.
A valjda i oni mene nekim delom. Pa, s obzirom da ljubav ostaju je povratna veza. Čim nekog volite i on mora malo nešto da osjeti. A da vam kažem, ponosan sam i na jednu činjenicu, pa boga mi 10 godina unazad, znači možda nismo 2-3 prve godine, organizujemo stalno mi neka druženja. Da li su ovdje, vaše kolektiva. Obavezno, i da li ovdje u okviru Sunčane reke, napravimo, zakoljemo prasence ili nešto, muziku ili sa muzičkog stuba ili dovedemo, mi se izveselimo, malo iznapijamo, izigramo se i tako. A idemo, pravo da vam kažem, svakog proleća jesen idemo na naša druženja, eto kako sad kažu, team building, ja kažem na te lepe dane koje provedemo zajedno. Jesena smo bili 3 dana u Herceg Novom. A naše druženje nije obično. Mi da dođemo u kafanu, ja hoću da bude i muzika, da budu lepo posluženi, da se osjećaju kao kraljevi. Jesena smo bili u jednom vrlo lepom hotelu na obali u Herceg Novom, a prethodno proleće, eto, bili smo baš u Trebinju 3 dana. Onda ja njima dogovorim muziku u jednoj kafani, u drugoj, trudim se da se osjećaju kao kraljevi. Njihov trošak je 0 kad idu samo. Tako da, eto, to je jedno, tako bi objasnio na šta je odnos. Možda ja to nisam hteo reći, ali to će vam sve oni potvrditi, tako da. Ja verujem da se taj odnos osjeća, da se tako i reflektuje i na goste. A šta vi mislite, šta ostavlja najjači utisak na goste koji dolaze, koji se, fakat je to da se vraćaju? Znači, ako im se, naravno da im se svidjelo, čim se vraćaju. Znate kako? Ja često sedim, rekao vam, ja tu na terasi negdje nešto čitam novine. Sad u zadnje vreme ovaj mobilni, kad bi mogao da ga se rešim, platio bi sada. I tako nešto čitam i prolazim i slušam ljude, znate. Ovdje na ovom prostoru se osjeća jedna jako dobra energija. A onda kad se malo izanalizira, to tako jeste. Mi se nalazimo u podnožju planine Gučeva, a preko puta je planina Majevica, koja nije daleko. Praktično mi smo u jednom planinskom rasredu između 2 planine, a na obali tako lepe reke. I onda je ovdje jedan zaista posebna energija, poseban vazduh. Sunčana reka predstavlja jednu pravu vodeno vazdušnu oazu, ja bih rekao. Eto. I to narod osjeti, kad bi izanalizirali šta oni, pa to je to što oni osjećaju. Ali možda je ne izanaliziraju, nego kako uđe oni tu, oni osjete se prijatno i lijepo, znate. A sve ono posle ostaje, dolazi samo po sebi, što kaže, hrana, kuhinja, plivanje i tako dalje i tako dalje. Organizujete ovdje i izbore za mise, tako? Pa organizovali smo nekoliko godina. Ja sam to organizovao, pravo da vam kažem, prvi u Loznici, upravo kada sam otvorio kafić Arkade. Zvalo se tad Mis Sadrine. I bilo je to u to vrijeme vrlo zapaženo, znate. Uvek gdje su lepe žene, lepe devojke. Ja sam spadam one koje smatra da žene treba obožavati, da ne treba ništa da rade, da sede kući, da dočekaju svog muža, da mu ugode i deci. Ali kad se žene, pogotovo lepe žene, onda je tu uvek veliki skup. Tako da tamo u tom mom kafiću Arkade, tadašnjem kada smo organizovali te izbore za mis, to je bilo zapaženo, ljudi tam po krovovima i svašta. Tako da sam to obnovio. Pa smo organizovali izbore za mis, ali ne samo izbore za mis. I ja sam, boga mi, jedno 6-7 godina počeo tamo od 1. maja pa do polovine septembra, maltene svaki vikend imao neki događaj. Počeo od krosa Sunčana reka, takmičenja u plivanju, u kuvanju pasulja, tako je, u tenisu, u basketu, u malom fudbalu, pesničke večeri su bile, tako eto. Vi organizujete ovdje i humanitarne akcije. Bilo je takmičenje u besedništvu, na primjer, jedne godine, gdje je jedan pokojni komšija Drago ovdje Matić pobedio, znači bio neobičan čovjek, ali eto, mogao da govori 3000 stihova i tako, eto. Šta ste me pitali? Pitala sam, organizujete i humanitarne akcije? Pa uvijek, da vam kažem, eto mi, boga mi, bila mi je moja Dobrinka živa, organizovali smo to na dan kada je počela da radi Sunčana reka, zove se Ličnost Loznice za ponos. 2 godine je bilo pre njenog preseljenja, a onda smo to sada i ostavili, dajemo svake godine. Ove godine je dobitnik pokojna podskumna vaša koleginica Zorica Višnjić. Pred nje je bila profesorica Boba, pa je bio Aćim Bokser. Prvi dobitnik inače bio Svetislav Božić, naš kompozitor, naš Lozničanin, naš akademik jedini. Ja ne znam da li smo imali nekog akademika u Loznici posle Jovana Cvića, mislim da niko nije bio akademik. A da budem, kad već pominjam Svetislava Božića, mogu da kažem da sam na tu činjenicu posebno ponosan. Zamislite, pre 7-8 godina
nas seljačiće ovdje iz dela Banje Koviljače, nas 20-ak, na čelu sa mojom suprugom i sinom i porodicom, bili smo u gosti u Kolarcu. On je uradio simfonijsku sliku Sunčana reka. Znate koja je to bila čast i kako to je nešto što je... Imamo mi 2 pesme. Jednu izvodi Jelena, ona sa 2 L, a drugu Grujo i Milica. Inače su jako lepe pesme, ali ovo, zamislite to, na Kolarcu i ona se izvodi ta simfonijska slika Sunčana reka vrlo često i tako i po Rusiji, gdje god ide, gdje god je svetim program, čak i za dan državnosti ponekada. Tako da je to jedna posebna čast i nešto što... Sve nešto posebno teško, ovdje. Pa to je teško doživjeti, eto, to je stvarno mislim. Jedna od najposebnijih stvari, moramo da spomenemo i šotru. I šotrnu plažu, i snimanje, i vaše učestvovanje, ako čujem vi sve češće i češće u njegovim filmovima. Pa da vam kažem, ja sam vam do pre nekoliko godina bio najbolji glumac u Loznici. Ne računajući ovog malog Mićanovića. To je istina, gledajte. Dragana, naravno, čovjek legenda. Malo se ja i sad šalim, ali ima istine malo, znate. Sad se pojavio mali Gligorić i Janjić, jel? Da. Ali pre njih dok se nisu pojavili, ja sam, da vam kažem, od 2009. Šotra je snimio prve kadrove na Sunčanoj reci, tražio je jedno mjesto na Drini koje je njemu bilo značajno, kaže to su njemu bili najznačajniji kadrovi za seriju Greh njene majke, gdje Ivan Bosilčić otima u devojku i on je to prepoznao ovdje baš na obali Sunčane reke i tu ja već počinjem da vozim fijaker, ja se uplašio kad mi rekao ajde i tako. I onda sam od 2009. deo Šotrine ekipe, iskreno da vam kažem. On ima tu... Zna se ko je, ja sam bio uglavnom kočijaš, ali imam i bolje uloge odmah da kažem. Recimo u Šeširu profesora Koste Vujića sam glavni sluga u kući Duđerskih i imam ozbiljnu ulogu. Od 11 epizoda ja sam u 9 epizoda, a i u filmu imam prostor. A ako vam kažem, na primjer, za Šešir profesora Koste Vujića jedna glumica, pa ne bi da je kažem ime jedna od naših najpoznatijih glumica, pa kaže Šole, molim vas za nekoliko sekundi još da budem, jedno je serija, u seriji ima više prostora, ali sad kad se pravi film, molim vas za nekoliko sekundi još da budem. Pa kaže, imam koliko i Zoki. A on kaže, a Šotra kaže, a šta fali za ranu? Tako da zaista ja sam od 2009. u svim serijama i filmovima, počev do ovog zadnjeg, kako se zove Kralj Aleksandar od Jugoslavije, ja sam u svim tim tu imao neki prostor, manji ili veći. I kako vam je iskustvo? Šotra dolazi ovdje? Pa Šotra, eto, ako pogledate tu knjigu, čak sam i u knjizi, znate, posebna je čast, gledajte. Njegova autobiografska knjiga zove se Držanje za vazduh, gdje on govori o najpoznatijim glumcima. Da, kao što su Rodovan Radmilović, kao što je Dragan Nikolić, kao što je Ljubiša Samardžić, kao i Pavle Vujsić i tako dalje. Onda ima jedan pasus o meni. I onda kad me pozvao na promociju knjige, ja kažem, nemojte molim vas, kaže da će ja biti u knjizi. Ja kažem, nemojte molim, ne sramotan mi je pričao već nekoliko sati ko će biti u knjizi. Onda me kaže, mladiću, i ti ćeš biti u knjizi. Ja kažem, nemojte molim vas, pa on kaže, to je već ušlo u štampu. To ti je završeno. Tako da sam ja tu, eto, u toj knjizi, iskreno da vam kažem, ja tog čovjeka mnogo volim, a i on mene, moram to slobodno da kažem. Sada mu je rođendan 13. februara, znači za 10-ak dana, rođen je 13. februara 33. godine, a i sada radi. Mislim da će snimati još. Priprema sad scenario, hoće da snima o Nikoli Tesli, ali život Nikole Tesle do 18. godine. Eto, radi scenariju za to. Tako da Šotra je nešto posebno u mom životu, a otprilike i ja njemu značim tako nešto. Recimo, kad je umro glumac Dragan Nikolić, oni su mene našli da ja molim Šotru, zvali su me sa RTS-a ili ne znam sa koje televizije, da ga zamolim da govori. Kaže, vi najviše utjecaja imate na njega. Eto, doslovce tako, ako verujete. Eto. Tako da je to jedno lepo druženje, jedno lepo prijateljstvo. A i on je Hercegovac, znate. A i moji su poreklo Mirković iz Hercegovine. A što on kaže, znao sam da si Hercegovac. Tako men kaže, znao sam da si Hercegovac. A on kaže, nema ljudi bez Hercegovaca, hvali sam sebe i nas, dobro. Tako, šalim se, to je jedan poseban čovjek od značaja za našu zemlju Srbije. Moramo da spomenemo fudbal. Da spomenemo prvo Božidara Kićevića, fudbalski klub Loznica, da spomenemo i vaše učešće u fudbalu. Pa dobro. Ovako, ajde prvo da kažemo u Božidara Kićevića, je li tako?
Božidar Kićević je jedan od mojih najboljih prijatelja u mom životu. A kako on sam je govorio nekoliko puta na lokalnim medijima, kada je on imao priliku da zbori ovako kao ja sada, rekao je uvijek da sam ja njegov najbolji prijatelj svih vremena. Eto. I tako da sam ja nekako pribeležio sebi u mozak da je to obavezujuće, da se ne zaboravi Božidar Kićević od one godine kako se upokojio. Mislim da je ove godine bio 7. memorijalni turnir Božidar Kićević Kića, koji je iz godine u godinu sve bolji i sve više privlači šahista. I ja to sa uspehom uz pomoć Lozničkog kluba, šahovskog kluba, grada Loznice, profesora Merdovića iz Šapca, Dragana, predsjednika kluba šahovskog u Loznici, organizujemo i eto, nismo zaboravili Božidara Kićevića. A Božidar Kićević, to je jedna od najvećih legendi ovog grada, sigurno. Znate, ja kad pomenušte fudbal, nekoliko godina sam proveo u Loznici, fudbalskog kluba Loznica, bio sam trener prvog tima i sportski direktor, pa ajde, malo sam uticaj na tu upravu, promovisali smo ga počasnog doživotnog predsjednika, verujem da su to i ostale posle generacije, da je to tako ostalo. A ako vam kažem da je jedna njegova šahovska partija protiv mađarskog velemajstora Forintošla ušla u 100 najljepših šahovskih partija ikada odigranih na zemljanoj kugli, onda je jasno o kakvom čovjeku je reč. Plus njegova duhovitost, plus njegov um, on je bio neobičan čovjek, znate. On je mogao da vam govori, da vam peva, on je sam govorio, prvak Loznice, mislim, ne znam sad u koliko disciplina, naravno, malo se šalio, nije možda ni znao da vozi bicikla, on kaže, a na kraju i prvak Loznice u biciklizmu, a nije znao da vozi bicikl. Ali svakako čovjek koji će ostati nezaboravan u gradu Loznici, znate. Nisu svi ljudi, većina stanovništva, kad bi pomenula Božidara Kićevića, oni bi stalno možda u glavi bila ta njegova sklonost, kao on je volio malo i kladionicu, volio malo i karte i tako. Ali to je bio da je njegovog šarma, znate. Tako da, ja mnogo sam dobar prijatelj sa Begom, onim što je prodavao novine jedno vreme, pa sam ga 2 put vraćao nekako, uzme da prodaje novine od Vlade Stanimirovića, one lozničke, i pokupi novac i onda mu ja dao pare, vraćali su ga 2 puta, ali bio nepopravljiv, ne vredi. Jednom prilikom, evo da mi ispričam za Božidara Kićevića, anegdotu neku. Jednom prilikom, kada sam pošao na posao ja iz Loznice, tada sam živio u Loznici, a ovdje sam dolazio da radim. Više sam spavao tada u Loznici nego ovdje. A sad dugi niz godina i ne idem u grad. Vrlo, vrlo retko. I ja sam tamo sjedeo u jednom kafiću u našoj pešačkoj zoni, a uvijek ja volim pse. Vidjeli ste moju Aniku i sad ovdje. Imao sam tad vučijaka Bena koji nije živ više već nekoliko godina. I tako ja sam razgovarao s drugarima i zaboravio za mog Bena, a Kiki moj ide polako, on se kretao u poznim godinama sporo. I tako kako je prišao meni da se pozdravi, a ovaj moj Ben ga uhvatio za cipelu. I on ga, ja pogledam, pusti ga, rekao Beg, a on je, Kice, bio vrlo plašljiv čovjek, znate. Ma idi, kaže tam meni, ti jebote, šta to radiš, kaže, pa mogu me pojesti, pa ovo, pa ono. Sad tako, ništa, prošlo je to, sad ja sutradan ponovo krećem ka reci, ali sam sad ostavio mog Bena u kolima, imao sam nekog golfa i ostavio ga pozad na zadnjem sedištu. Sad Kića tu sa mnom, kaže Kiki, ja volio moju pitu ovdje. Ja kaže, s tobom na pitu, često je to radio, ja ga dovezem ovdje, pojede pitu ili nešto, a nije htio da ga vratim kolima. Volio da izađe na put gore i baš da ga neko poveze. Volio, takav bio. I tako se da moje Kiki sad pored mene, na ono suvazačevo sedište, i samo u trenutku on svako okreće ka meni, a Benova glava ovdje. Sad možete zamisliti kako se uplašili, kako je to bilo. Tako da Kiki, eto, o Božidaru Kićeviću, ja mogu da vam ispričam avantura koliko god hoćete. A ceo grad će vam to isto ponoviti. Svaki imao svoje neke životne događaje sa njim, jer je bio poseban. Pravo da vam kažem, drago mi je bilo i nastojao sam da svojim uticajem koliko sam mogao utičem na ove naše gradske vlasti da dobije i ulicu. Ne znam da li to znate. U Loznici postoji ulica koja se zove Božidar Kićević Kića, a nalazi se preko puta železničke stanice, tamo gdje je rođen restoran. Nije duga, možda jedno 200 metara, ali je ulica. Tako da Božidar mirno spava, ja mu organizujem turnir, dobije ulicu, Kiki, Bog da ti dušu oprosti, odlično. Tako da, jeste tako.
Ne treba zaboravljati, znate, male sredine obično ne prihvataju ljude koji vrede. Tako je. Zato je vaša emisija od značaja. Volim što prepoznaćete, već ste mi rekli ko su bili gosti i rekao sam, počastovan sam što sam ja uopšte u prilici da budem u takvom društvu. Hvala vam u svakom slučaju. Htjela bih još nešto da vas pitam o još jednoj lozničkoj legendi, Čika Naif, vaš prijatelj. Pa i to znate, mogu da verujem. Pa bravo. Možete da vam kažete nešto o njemu? Mogu. Reći vam, mnogo interesantna priča, znate. Čika Naif je bio čuveni violinista koji je bio verovatno ponajbolji u Srbiji u tadašnje vreme. U Šapcu su bili Cicvarići, a u Loznici Amzići, čuveni muzičari. Ništa nisu bili Cicvarići bolji od Amzića. Čika Naif je bio najbolji od njih. I svirao je u Kursalonu, po najboljim restoranima po Beogradu, imao svoje koncerte i tako dalje. Inače, on je iz naše male, ciganske, ovdje u Loznici, ali on je bio neobičnog ponašanja, znate. Uvijek je bio besprekorno obučen, namirisan, pravi gospodin. Eto, jedino što nije imao sreće da nije imao svoje dece. Njegov najbliži rod je metalostrugal Lolo, mi ga zovemo Šlajfo, Lolo Šlajfo, koji je njegova kuća je dole prema sportskom centru, zadnja sa leve strane, tamo gdje živio je Risimić, tamo je Željko Nikolić, eto. To mu je najbliži potomak. A interesantna priča je za njega, ja sam to čuvao, on mi je rekao, nemojte nikom da pričaš dok sam živ, jer se plašio, a reću vam o čemu se radi. I zaista nisam nikom pričao. I poslije ne znam da li sam rekao, mislim, novinaru Zoranu Miloševiću, i malo je to prošlo u javnost, ali nije loše da se posjetimo toga. On je svirao tada u čuvenoj kafani kod Ace Dragićevića, gdje smo mi odlazili, ja sam recimo svaki večer išao u tu kafanu. Možda 7-8 godina koliko je postojala. To je bila jedna od najboljih kafana u Loznici svih vremena. Zadnjih, tako što kaže ja, ne znam, ta vremena kad je bila kafana Evropa i tako. Tad je bilo drugo vreme, znate, bilo kafana dobro se radilo, viskoze 11.000 ljudi. Odavde kad bi krenuli da nabrajamo kafane od Banje Koviljače tamo do Baroš Lešnice, pa tad je bilo 30-40 kafana sa muzikom i sve su bile pune i sve su dobro radile. Naš Čika Naif i Marko Eraković, profesor muzike dole iz Žikine škole u Lozničkom polju, su svirali, bogam, 1 godinu, 2, kod mog velikog prijatelja Ace Dragićevića, od oca Nikole Dragićevića, sad što je naš direktor javnog preduzeća, koji isto dobar momak jeste, a Aco je bio jedan izuzetan čovjek, uspešan i poznat u to vreme, odlično radio sa kafanom. I Čika Naif je tu svirao. Prisustvovao sam, na primjer, kad su ga pitali neki Mađari za neku mađarsku pesmu, ili Francuzi, on je sve to znao, to je nevjerojatan čovjek bio, verujte. To će vam potvrditi svi ovi muzičari. I onda mi ispričao jednu interesantnu priču koju sam ja zaista čuvao, a voli da ostane zabeleženo. Lepo što ste me pitali. Naifa i jednu grupu muzičara Amzića iz Male u Osečini pri kraju rata uhapsi Kalabićevi četnici. I dovedu kod Kalabića i Kalabić pita, kako se ti zoveš? Mujo, streljaj ga. Kako se ti zoveš? Imzo, streljaj ga. Kako se ti zoveš? Suljo, streljaj ga. Kako se ti zoveš? On kaže Nikola. Čika Naif rekao Nikola. Pa šta sviraš ti? Pa kaže violinu. A on inače nije bio crne puti, tako da kažem. Više ličio na nekog Norvežanina, danca, takav je bio. I njega Kalabić ostavi da on svira njima, nije htio da ga ubije. Ove sve ostale je pobio. I jadan Čika Naif vam je zaglavio jednu grupu četnika. Posle 45. godine, to je već bio kraj rata, 44. 45. godina i negdje do tam 48. 49. godine on se po vrletima Bosne ovamo skrivao sa tom grupom četnika, a nije smio da kaže šta će oni upos njima tu, šta će on čovjek, kakav on da nekog ubije, jer on je bio kao buba. Ali nije smio to nikom da priča da je bio u četnicima, da bi ga ovaj režim koji je došao posle Drugog svjetskog rata, osudili bi ga možda, ko zna šta bilo. Tako da je on to mučenik nosio do trenutka dok meni ispričao. Čak sam ja njegovom sinovcu Loli ispričao za to, eto da zna. I onda posle niza godina je prva osoba koja je to ispričao sam bio ja. Da, i zakleo vas na ćutanje. Pa jeto, zamolim, pa tako, imao je povjerenja u mene. Ja sam to i znao da ispoštujem pravnakar. Čovjek mora da zna da ćuti. I hvala vam što ste podijelili to sa nama. Pa eto, hvala vama puno. Kažite mi, koji su vama najveći izazovi, sa kojim ste se najvećim i nedaćama i strahovima susretali sve ove godine tokom vašeg
posla i Mislite u napretka, poslu, jel? tako je. Pa, život je takav, nema posla gdje nema izazova i da nema problema. Evo, pre 20-ak dana na Svetog Jovana malo drina se izlila ovdje. Zamislite sad kako je to. Preživao sam poplavu 2010. 2014. gdje smo zaista imali štetu oba puta po jedno 100.000 eura. E sad onda, sad je reka izlila, ali nije izlila toliko da bi ušla u objekte. Šteta je zanemarljiva, ali je mogla se desiti. Za još 50 santima je opet šteta 100.000. Bilo je svakakvih situacija, znate, ali život je to. I ne plašim se tih izazova, da vam kažem. Bilo je, eto, ajmo kažemo, 2010. sve oko mene je blato. Sve, i objekti, sve što vidite, više hektara zemlje, 30 santimetara blata. E, tako vam je to izgledalo. I ja opet izađem i kažem, Drino, ne vredi, opet te volim, rekao. Boga mi jedinog je tako. Tako da uvijek ima izazova, ali eto, sve se to prevaziđe. Znate, treba, znate kako, ja nekako smatram, ovako najveći Srbin je možda Sveti Sava, pa Nikola Tesla, pa Boga mi ovaj naš Novak Đoković, koji treba nama svima da bude onako jedan uzor i meni u 65-6 godina, opet ja 65, a imam 66, da vam kažem, zato što je on pokazao cijelom svijetu, sada tamo u Australiji, gdje je bio program, gdje su mu sad sa ovog turnira oca proterali, a on ih opet sve pobedio, zato je on onako plakao i onako bio emotivno rastrojen, u stvari on je sve tim svojim gestom rekao, ali je ipak sve pobedio i sve izdržao. Znači čovjek kad nešto radi, mora da ima ideju, da to želi, da to voli i da ima jednu određenu psihičku snagu, pa i fizičku, pravo da vam kažem, da to sve izgura. Puno ljudi ima koji kad se pomene neki posao, pa kad ja od takvih odmah bežim. Kad kaže ja ću da pomerimo u čašnom, kaže lako ćemo, ja odmah bežim od njega, ništa nije lako, prijatelju, u životu. Sve traži vreme, traži snagu, traži odricanje i tako dalje. Eto, tako da sam ja svašta u svom prošlu pregurao, bilo je i kriznih situacija, bilo je, to pomenuo sam kad sam morao da prodam tu kafanu Evropu. Ja sam je tad tako uradio da smijem sada da kažem nije moja, da je u tom trenutku bila najljepša kafana u Srbiji. To je najstarija kuća u Loznici, sagrađena 30. godine, vlasništvo od doktora Nikača bivše. Ja sam je uradio upravo u skladu sa tim godinama. Uradio sam svaki detalj, znači po salonima rvala se Evropa, a onda dole bio salon Beograd, gdje sam putem fotografija, namještaja predstavio Beograd 30. Jedan salon Milano, gdje je bio klavir, Moskva je bilo ono zeleno, sjajno, žuto, znate kao ono, i tako dalje. Tako da u tom trenutku zaista je bila najljepša kafana u Srbiji. Eto. Tako da bilo je kao i u svakom poslu i uspona i padova i sada niko ne može da garantuje šta će nas čekati na poslu. Znate, sve što čovjek radi malo veći posao, veća je mogućnost da se napreduje, a veća mogućnost da se krene dole. Jer gledajte, ja ovdje imam sad za sinovu svadbu mojih kolega sa Sunčane Reke. To će biti prvi dan da ostavit ćemo samo jednog kolegu da radi popodne i jednu osobu koja će primati na noćenje. Prvi put da ne radi Sunčana Reka kako postoji. Jer želim da je oni svi idu, moje kolege i koleginice sad kupuju haljine, skidaju kilograme, namještaju zube, tako da idemo svi zajedno. Ali nas ima ravno 37. Iz Koštane tamo 15-16, eto nas 50-ak. Hvala Bogu, volja Božija, nikada, ja se tako i Bogu molim, nikada im nisam zakasnio platu, nikada im nešto nisam dugovao, nikada nisu osjetili teškoće koje sam ja imao, ko zna koliko, ali eto, oni su bili zaštićeni, dan danas su tako. Tako da to što im je obećano, to i dobiju i tako dalje. Samo možda malo više, a ne manje. Pričali smo sada o trenucima koji su bili teški. Dobro. A šta je ono što vama pričinjava najveće zadovoljstvo? Pričinjava mi, pa zamislite kako sam ja sretan kad nekad odem i do grada, znate, pa se vozimo odozgo, pa vidimo malo Sunčana Reka ispod puta, tako da kažem, pa vidim ja sam sretan, kažem, Bože dragi, pa je li moguće da sam ja ovo sagradio? Pa kažem, Bože, hvala ti da sam ja učestvovao u projektu, recimo gradnje ovog hrama Svetinja Gospodnjeg, znate, to eto, mene to uveseljava. Sunčana Reka je nešto što silno volim, pored porodice, mog sina i ćerke i unuka i snajke i zeta, tih najbližih. Etno selo Sunčana Reka je moj život, pravo da vam kažem. Eto. Vaš životni projekat? Pa eto, to je moj život i moj životni projekat. Eto, nešto što ja volim. Nešto što je domen mojih mogućnosti. Meni možete vi sada date
5 oni Krom Plaza, na primjer, 20 na cijelom zemljoj kugli da budem vlasnik. Ja bih rekao neka, hvala vama, eto vama. Imam ja svoje. Krom Plaza, a meni je ovo to. Tačno što sam ja želeo, znate. Volja Božja da sam ja uradio tačno što sam želeo, pravo da vam kažem. Znate. Sad skoro sam razgovarao sa jednim starim Trebincem i on kaže, vladika Atanasije koji se upokojio, inače bio iz Brdarice, pored Šapca rodom, je mnogo napredio pravoslavlje dole u Hercegovini. Ali kaže, njemu Bog dao, kaže, sve što je počeo rukom, kaže, sve je završio. Hvala Bogu, tako i sa mnom. Za sada je tako. Sve što nekako zamislim, nađem nekako put, volja Božja, ništa bez Gospoda Boga ne može dete. Uz volju Božju, uz volju Gospoda Boga, ja uspijem da završim te svoje projekte. Znate, i radujem se svemu. Radujem se radu, radujem se napretku, radujem se nečem lepo. Radujem se, ja nisam nikad sreo čovjeka koji im ne odgovara. Pravo da vam kažem. Ako je zao, ja naučim nešto od njega. Ako je dobar, kud ćete lepše da upoznate dobrog čovjeka i tako dalje. Znači, radost su ljudi, ljudi su radost. Ljubav je radost. Ljubav je najveća radost. Najveća. Prema voljenoj osobi, prema deci, prema prirodi, prema životinji, prema ljubavi, samo ljubav. Pokretačka snaga za sve. Kad smo kod ljubavi, sada bliži nam se 14. februar, pa nam se bliži Dan žena. Jel imate u planu neke proslave? Mi imamo, naravno, imamo. Sada smo lijepo, pravo da vam kažem, prošla je ova nova godina. Odlično smo isto, smo lijepo radili. Što se tiče nas, sav naš smještaj bio popunjen. Mi za Novu godinu organizujemo različite aktivnosti našim gostima. Naprimjer, tradicionalno je od prve Nove godine da 1. januara na obali, baš na Šotrinoj plaži, koja je dobila ime u čast slavnog reditelja njegove ekipe, organizujemo ručak koji se svodi na sljedeće. Kuvamo pasulj u jednom velikom zemljanom loncu, kuvanu rakiju, kuvano vino. Ove godine su svirali Bohemi, igra se kolo, fijaker ih vozi, imaju stražičarstvo lukom i strelom tamo i to ispadne jedno divno druženje. Tako i za Dan zaljubljenih bit će tako nekih sada posebnih aktivnosti. Sad nam je već malo lakše, malo smo se i mi modernizovali. Sad imamo, za taj zimski period imamo wellness koji se zove, ne wellness, mi ga zovemo opusti se i zabavi. Nisam želeo da kažem wellness nekako. Ne volim ja kad pišem samo, evo pogledajte oko sebe, kod mene je sve ćirilica. Isključivo pišem ćirilicom i volio bi, to bi svakom rekao, čuvajte naše pismo jer je mnogo značajno to za nas Srbe. Tako da bit će tu različite aktivnosti za Dan zaljubljenih, da će biti zadovoljni. Sad u našem to opusti se i zabavi imamo i salon za zabavu, saunu, slanu sobu, džakuzi, teretanu, prostor za decu. Imamo masera, jedno koji radi dole odlično svoj posao, koji je dobar i za terapeutske masaže. Tako da bit će nam već lakše da te neke aktivnosti. Pored toga će biti isto jahanje, vožnja fijakerom, muzički program i tako dalje i tako dalje. Koliko program? Pa jeste uvek, pa nešto znate. Uvek u poslu ne mora nešto novo. Uvek da se nešto događa. Znate, strašno je loše kad bilo i u kući, i u ljubavi, i u svemu, u odnosima, uvek na istom nivou. Uvek se mora nešto smisliti novo. Kako bi išlo naprijed. Da to čak malo vrti, znate, ko ne to čak, pa ne mora brzo, ali malo neka vrti pomalo. U pozitivnom smjeru. Tako da eto, za Dan zaljubljenih, za 8. mart, pa kasnije za 1. maj, pa onda eto leto, pa nešto ćemo smišljati i bit će sjase događaja od ovog. Ove godine razmišljamo o nekim projektima, poput, na primjer, jedne trke koja bi se zvala, tako, koja bi okupljala te trkače kroz prirodu. Ali ne mogu da otkrijem detalje, znate. Mada ja sam predlagao i drugima, neke druge, imam ja na primjer jedan planinarski pohod od Loznice do Sunčane reke. A ovo je bila trka da se penje do jedne određene tačke i povratak i tako. Biće nekih tako sigurno programa i naravno za Dan zaljubljenih, počev od Dana zaljubljenih, 8. marta, 1. maja i tako. Imate planove? Imamo planove. Šta mislite, šta je ključ uspeha? Rad, upornost, vera? Ljubav. Ljubav prema poslu, ljubav prema nečem. Ljubav prema tome. Pa vi ne bi bili tako uspešan novinar da vi niste sve to istražili. Vidite, vi ste mene posjetili na neke pojedinosti, na neke periode u mom životu za koje sam ja maltene zaboravio. Kad sam ja počeo privatno da radim i tako dalje, svaka vam čast. Vi da ne volite svoj posao, vi to ne bi uradili uspešno. Znači ljubav ka tom poslu, a onda naravno mora malo i znanja i osjećaja za posao. Znate, puno ljudi poznajem koji su završili fakultete, naravno, svaka čast. Ali ima puno ljudi koji nikad nisu možda ni osnovnu školu završili ili samo srednju školu,
a vrlo uspješni u poslu. To je taj neki osjećaj za posao. Ima ljudi koji vide. Ima ljudi koji vide, a ima ljudi koji ne vide. Eto, tako, to je prosto. A i oni koji vide moraju da izguraju to. Lako je vidjeti. Ali treba dogurati do toga da ostvariš to što je zamislio. To već ima svoju cenu. I vreme, i teškoće, i snagu, i umnu, i tako dalje. To je sve tako. Treba imati uzlaznu putanju, a vi ste definitivno imali sve Pa ovo dobro, vreme. eto, tako neka bude da je tako da ne kvarimo, kako ste vi rekli. Da ne kvarimo. Pa da ne kvarimo. I da ne kvarimo onda i kraj emisije. Dobro, živjeli, hvala još jednom. Hvala i vama. Sve najbolje. Poštovani gledalci, hvala i vama na gledanju. Ostanite uz portal Loznica Info. Prijetno.